روش باش تماشاوانên hêja dîsa bi xelekek nû riş xelekên Melayê Cizîrî helbestên wî yê ji pirtûka Elaqd Cewherî ya Mela Ehmed Zefnekî Miftiyê Qamişlo dilovaniya Xwedê li her du wan be ka Melayê Cizîrî bê divê helbesta xwe de dibêje çi? Îro ji şeh kasa surê mey hate fincana sedef min nedgo îro dêm durê da min meya husna xwe xef xefda me cama kewserê şêrîn qed û lêvşekirê bayê seba da cenberê hatin sema şetre û lef şetrê û zulf û belg û per hemyan li dêm dewê û şer îlan li sel wabûne ger aqreb xuyan ez her taraf aqreb nehin ew sunbilin bo emberin dava dilin nîşan ji misk û filfilin wan sînga min kirine hedef min xûn bico têtin ji dil ew bazeyê bê tor û sil refref nehiştin zaxî zax danîn li dil min daxî dax dê bî minî tî saxî sax westane leş ger sef bi sef 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 medîn hindî û zeng cengîzî hat teymûrî leng xefwan reşandin dil xedeng teşbîhê tîrên xan şeref tîrek ji qewsên mal ziraf tê dil qewî davête anaf xwîntêye pir teşbîhê af firyad û efxan sed esef candê de nedit ew mal xerab her sîngeyê cotek xurab tê de birin pence û kulab wê can di dest wê ruh di kef canê melê ruha melê nûra ji qudret nuqtelê remzek nihên da min û lê nalî ji ber wek nay û def. Ev helbesta melle bû ana em ê bên ser şîrovekirinê her çend xeleka ez ê bixwînim û zê şîrove bikim yan her çend malika ana çar malkê pêşî dibêje çi yan dibêjin çi? Îro ji şeh kasa surê mey hate fincana sedef min nedgo îro dêm durê da min meya husna xwe xef xefda me cama kewserê şêrîn qed û lêvşekirê bayê seba da cenberê hatin sema şetrê û lef. Şîrovekirina gotina şahkasa peyala şahan peyal qedeh surê kesa balkêşê minnet ji xwe spasî spasiya Xwedê dike qed li ser bejnê dibêje sema dîlanê reqs e îja wateya van çarmalka dibêje çi îro ji peyala şahinşahî meyek xweş bi ser dilê mey wek sedefê rijiya îja yan vêga spas ji xwedar e got ew peyal ji destê yarê bû ew yara got bejna wê mîna dara ser û bû û lêvên wê şekirî bûn û bisk û zulfên wê sema û reqs kirin gava bayê seba li wan xist. Ji pênca heşta dibêje çi? Şetrê û zulf û belg û per hemyan li dêm dewê û şer îlan li sel wabûne eger aqreb xuyan ez her taraf aqreb nehin ew sunbilin bo emberin dava dilin nîşan ji misk û filfilin wan sînga min kirine hedef. Şîrovekirina gotina şetrê û belg û per ev çi ne? Navê zînetên zînet xeml û zînet êgo di wê demê de. Îlan bi xwe mare ne bi zimanê Kurdî îlan dibe bi Tirkî be ew li ser çi dibêje li ser keziyan dibêje kezê porê dîlberê selwa dara serûyê ger yanî li hev geriyan ez her taraf li ser çi dibêje dibe ez her taraf ji her alîkî de nehin na yani nay dav ji xwe xefke îja ka wateya van çar malka dibêje çi
قاوا با لسر وي دلبري هات او خملو خيز همو لسر وي بهفكتن وشركرن وكزيه وي يدريش خبادان لبجناوي يدريش وزلفين وي وقتو بشك خولهف بادان ولو جهر آلي ديمي وي خوياكر او زلف بخوا نتو بشكن يعني ندول بينا لي سنبلن وعنبرن دبهنيدا ودافن يعني خفكن جبو دلي من ديل وإيسير بكن او شانين رش لسر ديمي وي وك رشبونا مسكو فلفلينا دلي من كرنا ارمانج جخورة جنها راس يزداد بيتش من خون بجو تيتين جدل او بازي بيتورو سل رفرفنا هشتن زاغي زاغ دانين لدل من داغي داغ دي بي منيت صاغي صاغ وستانا لشقر صف بالصف صف صف مدين هندي وزنگ جنگيزي هاتي تيمور لنگ خفوان رشان دن دل خدنگ تشبيه تيرين خان شرف زاغ قرال كك زق وبشتاوي سبية زاغ داغ شخوا داغ كرنه وستانه سكينينه وستيانه لشگر شروانه هندي وزنگ السر چد بيجن السر ين اسمري خون شيرين يعني السر وك هنديا والسر زنگانه جنگيز و تيمور لنگ او بخوا ميرين تتارانه خان شرف السر كيد بيجه جميري كردان را يه جزيرة بوطان را دبيجه واتيا وان هر چار مالكا دبيجه خوين جدلي من مينا جوبار و جهوكان دهركه همو جدر ديوي دي البرا وقت طيري باز ييغو مرو نيچير دكه بيداو خفك او قرالكانا يك كفوك نهشتن ودل شوتاندن وداغ كرن بإيريشا خو يا مزن صف بالصف لسر يارا جل رش دبيجه خو جليوي رشهم مدي لشگرن اسمر يه خوشك إيريشي بلنگازا كرن تدقو قي لشگري جنگيز خان إيريشي لشگرن تيمور لنك دكن لي او اسمرانا جتشاوين خو وبيدنگ تير آويتن دل تيرني خورت و دجوار مينا تيري شرفخاني كرد لدجي دجمنا نها جي مالكا 14 رانوزدا ياداوي دبيجي چه تيرك جي قوسي مال زراف تي دل قوي داويت ناف خوينتي يبر تشبيه آف فريادو أفغان صد أسف جان دي دا ندت او مال خراب هر سینگه جوتک غراب تیده برن پنجو کلاب و جان دست و روح دکف جانه ملی روحا ملی نوراج قدرت نقطه لی رمزک نهین دامن اولی نالی جبر وکنایو دف انا شیلو بکرنا گوتنا قوسي مال زراف سر برهن زراف دبيج يعني ابروين زراف يعني ابروين زراف فرياد افغان هوارو غازي جوتك غراب بوري رش يه جينيكن كلاب لسرنا نوكاد بيش انا واتيا فان هفوكا وفان مال كان دبيتش تيرك تاني جوان برهن وي يه زراف لناوا دل دخه وخين وك جوباري آوي جدلتي ايجا يان فيغا سد هوارو غازي چاوا اميجان خواه ندن وي مال خرابي ياغو جينيكن وي وك قرال كي نا رشن وننوكن خواه دسينغا مدارا كرنا ويك جي جينيكا بلا شيمه كتيه و پرچه كريه و يدن بجاني ما گرتيه و پرچه كريه لا شو جاني ملا هبون اوان جديتنا ديمي ياري يه گور و او شانين رش لسر و پلا رويوي و گاوا ياري چاوي خواه جمالره گرتو وكر دنگك وك دنگي ناي
ودفي جمالهات هنگی كيفاوي هات ما بست ياري جير چاوي خو گرتو وكر هنگی كيفاوي هات اجا دنگك ولو خوش بنالين وك خوشبونا دنگي نايه جي ملا دركت آنها از جارا داوي هلبستي حمو بخوينم ايروج شهكا ساسوري ميهات فنجانا صدف من ندقو ايرو ديم دوري دامن ميا حسنا خف دام جاما كوسري شيرين قدو لف شكري باي صبا دا چنبري هاتن سما شتري ألف شتري أزلف وبلغو پر هميان لديم دعوة وشر إيلان لسلوى بونقر عقرب خيان أزهر طرف عقرب نهن أو سنبلن بو عنبرن دافادلن نيشان جمسكو فلفلن وانسينغا من كرنا هدف منخون بجو تيتنجدل أو بازي بيتوروسل رفرف نهشتن زاغي زاغ دانين لدل من داغي داغ دي بي منت صاغي صاغ وستان لشجر صف بصف صف صف مدين هندي أزنك جنگيزي هاتي تيمور لنك خفوان رشان دندل خدنگ تشبيه تيرين خان شرف تيرك جقوسين مال زراف تيدل قوي داوي تناف خوينتي يبر تشبيه آف فريادو أفغان سد أسف جان دي داندت أو مال خراب هرسينجي جوتك غراب تيدا برن پنجو كلاب وجان دست وروح دكف جاني ملي روحا ملي نوراج قدرة نقطلي رمزك نهين دامن أولي نالي جبر وكنا يدف اف هلبستا ملاي جزيري بو شو ازبهيفي مگو بدلي وبه وهون خوش شكلي قداري بكن از سباسياوتكم راه خلق اقدن هون بمينن تخشيد